گو مسلمانو اچھ تاکید یوان کرنا ربس سیت کرزو کہیں تی چیز شریک نماز کرزو ادا زکات کرزو ادا اور پنس رشتس ایزو واتن مسلمانو وہیں کیا تو رس امی حدیث مبارک تل فکر آرس خلاصے کلام ونو یتن سچی ہوئی کہ ات نماز دشن تیل کہیں شو ات زکات دنس تنہاز کہیں شو کیز کہتان عقید توحید ایسی گوڑنیت درست یہ تو نہ فکر تو پڑھو امیک شرح تو تر یہ فکر برابر گو تمام اعمالن ہز بنیاد کیا چھے عقید توحید ما رب کرن ہم یہ توحیدک ناو ونتی واریہن ریکس درنک کھسن یہ علمیہ یہ مسلمان اور پتہ تمہ آئی شرکوت کرن ربس اللہ رب العزت بچائن پتہ فرقی گژھن واضح اما یہ غیر مسلم کہ یہ مسلمان پتہ فکرے تر گو بنیاد چھے تمام اعمالن ہز پنس عقیدس کرزی اصلاح عقید توحید ہچز یتنی توحید بوزنس پہ ایسی رب سن کنیر بوزنس پہ ایسی درنک کھسن ڈیکس نہ رب کرے رحم تیل بد قسمت انسان گو مسلمانو تمام اعمالن ہز بنیاد چھے عقید توحید نماز ہاو چھے تیلے شو زکات دنس چھے تیلے شو مسلمانن سیت ہمدردی تو رچر اپناونس خرچاونس چھے تیلے شو مسجد بناونس چھے تیلے شو یل زن گوڑنیت آسے کنس رب سنزی یوت عبادت کرنو تس آسے کان چیز شریف ٹھہراون وول تیل چھے پز پہ شو